kulotshiwe laphana sithola kanjalo embhalweni imisebenzi yeshumi bangcwele bakaJehova uNkulunkulu lapho uqiniswa khona ngokuthandaza ukuthi akukhona eKesariya umuntu igama lakhe Cornelio eyinduna ekhulu yebutho okuthiwa laseThali engumuntu okhulekayo noyesaba uNkulunkulu yena nayo yonke indlu yakhe wababela abantu kakhulu wakhuleka uNkulunkulu njalo njalo nazo ke izinto ezizwakalayo bangcwele bakaNkulunkulu kanjalo eqhamuka kwena Cornelio kuba kanjalo wayekhulekile kanjalo esaba uJehova uNkulunkulu bangcwele bakaNkulunkulu nazo ke izinto efuna kuba zitholakale kithina njengamakholwa ebandla likamoya wengcwele simesabe uNkulunkulu kanjalo sibe ngabantu kanjalo abakhulekile kanjalo bantu baNkulunkulu thina nayo nazo zonke izinto zethu kanjalo njengoba sibona isikhathi bangcwele bakaNkulunkulu esikusona manje lapho kuvela khona manje kuba uNkulunkulu kufanele simkhonze ngempela ngeqiniso ngoba sokubhekane nami nendlu yami manje kubhekane nawe nendlu yakho mzalwane kaNkulunkulu khona lapho okhona kanjalo ekhaya lakho uyinkonzo khona lapho veza ukukhuleka kwakho veza ukholo lwakho umuntu kaNkulunkulu veza ukumesaba uJehova uNkulunkulu kholeka thandaza abantu baNkulunkulu sizwa lapho ke kuthiwa kanjalo lo muntu kaNkulunkulu kanjalo wababela abantu kakhulu wakhuleka uNkulunkulu njalo njalo leli gama elithi njalo njalo liveza ukuthi kwangeyona into ebekade eyenza kanye noma kabili kodwa kuvela ukuba wayenza njalo njalo ngoba ukuthandaza akugcini bantu baNkulunkulu ukuthandaza akuvalelwa ukuthandaza uNkulunkulu uhlezi elindele imithandazo yethu bangcwele bakaNkulunkulu ngegama likaJesu kwelesithathu kanjalo kuthiwa ngehora kungathi kanjalo esishagalolunye lemini wayibonisisa ngesiboniso ingilosi kaNkulunkulu ingena kuye kanjalo ethi kuye Cornelio wayibheka wesaba wathi kuyini inkosi yathi kuye ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho kunyukile kuyisikhumbuzo phambi kwaJehova uNkulunkulu lezi zinto bekade zenze enganakile bangcwele bakaNkulunkulu kodwa namhlanje izona lezi zinto ezenza ubangilozi ingene emzini wakhe ekhaya lakhe yangena ingilozi ngoba imenywa izinto ezinhle bekade zenza kanti ukuthandaza kwemema ingilozi yebo kwemema ingilozi ukuthandaza ukwabela kwemema ingilozi yebo kwemema ingilozi ekhaya lakho umuntu kaNkulunkulu siqinisa lawo mazwi singabagcotshwa kanjalo endlini yamazwi bangcwele bakaNkulunkulu kuba masingaye ukuthandaza bangcwele bakaNkulunkulu umqalisi nenceku kaJehova uNkulunkulu bambe besishena lawo mazwi kuba masithandaze singaye ukuthandaza yazi yathi nceba uNkulunkulu mangakhuleka amahora 12 awuyindawo umuntu kaNkulunkulu kanjalo nasi sitha bangcwele bakaNkulunkulu esibhekane naso isitha esingenamehlo esingaboni isitha esingenazandla esingabambi bangcwele bakaNkulunkulu esithi basinqotshwa ngomthandazo bangcwele bakaNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu yebo sizwa kanjalo abantu bakaNkulunkulu kuthiwa wayibheka ingilozi wesaba lo muntu kaNkulunkulu kuyini inkosi wathi yathi kuye kanjalo ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho kunyukile kuyisikhumbuzo kuNkulunkulu kanti kuyenyuka ukuthandaza akuphelele emhlabeni ukuthi kuyenyuka ukuthandaza asinyuseni bangcwele bakaNkulunkulu asinyuseni bangcwele bakaNkulunkulu amagumba amano omhlaba namhlanje bangcwele bakaJehova uNkulunkulu ithemba lekithina bangcwele abamkhonza uJehova uNkulunkulu amagumba amane kanjalo ngoba bengeke bekwazi lokho thina sikwaziyo bangcwele bakaNkulunkulu kanjalo ngoba umoya ngcwele wona sikhululayo umoya ngcwele wona kanjalo siphala amandla kuba masithandaza siyozwakala khuleka mnumzane ekhaya khuleka nkosikazi ekhaya khuleka nkosana ekhaya khuleka nkosazana ekhaya khuleka mntwana omncane
nasi isikhathi manje sokuba isaka liphume thintitha isaka lakho kanjalo thintitha isaka lakho mzalwane kaNkulunkulu thintitha isaka lakho manje liphume endaweni lapho bekade lihlala khona manje maluhlala kuwena khalani wakho isaka manje ngoba nasi isikhathi sokuthandaza nasi isikhathi mzalwane sokuba uzwakalisa manje kuthandaza ukuze lolu bhubhane lukhululeke kanjalo lokhululwa yimi nawe ngamthandaza abantu baNkulunkulu kanjalo abantu baJehova uNkulunkulu kuthiwa manje akuthume abantu kanjalo bayeJobe ubiza uSimoni ethiwa uPetro kanjalo ungenisile kanjalo uSimoni umkhuhli indlu yakhe ingasolwandle kanjalo lo kanjalo yena yokutshela kanjalo zokwenza abantu baNkulunkulu manje ingilosi manje imtshela kanjalo uKornele kuba manje makuthunywe kanjalo umuntu ayakhona kule ndawo ephila kuyona Petro ngoba uPetro yena ngumholi kanjalo uyesu uPetro kuba uyofika thini uyesu uPetro kuba uyofika litshela kanjani ivangeli bangcwele baNkulunkulu ilokho manje abagcotshwa kaNkulunkulu abasalitshela ivangeli umqalisile nceku kade bayitshela imbewu manje sesenisela kanjalo sesenisela iba imbewu enhle mzalwane kaNkulunkulu bembewu enhle kanjalo kanjalo hlume kanjalo ngoba nayo imvula kanjalo ephuma emzinkonzo manje abantu baNkulunkulu nayo imvula abantu baNkulunkulu ethambisayo kulezenhlabathi kulezenhliziyo esemakhaya abantu baNkulunkulu kuba siqinisa ukuthandaza abangcwele baNkulunkulu haleluya yebo kanjalo sizwa kanjalo abangcwele baNkulunkulu kanjalo njengokulotshiweyo lapha Luka kanjalo 22 kanjalo kwala 30 anethoba kanjalo waphuma waya njengokwenza kwakhe abantu baNkulunkulu ethe kanjalo entabeni yemihlathi abafundi bakhe bamlandela sefike kule ndawo wathi kubo khulekani ukuba ningangeni ekulingweni kanjalo wathetha kuba kanjalo kungathi ibanga lokuphonsa itshe waguqa wakhuleka kanjalo ubani lokhulekayo ubani kanti lokhulekayo uJesu okhulekayo indodana kaNkulunkulu ekhulekayo indodana yesizwe ekhulekayo abantu baNkulunkulu kanjalo kwenzela mina nawe uba kanjalo sisikiphatheni kuba uyathandaza uJesu ayinkosi esingomhlaba kodwa akazange kanjalo abantu baNkulunkulu ayinikele kodwa wathuma kanjalo akhuleka memesa kuJehova uNkulunkulu khuluma noJehova uNkulunkulu wakhe njengoba uNkulunkulu sayishwa ekhuluma nawo masho kanjalo ithi abantu balapha kule ndawo bebhikisha esangweni lobusi kanjalo ithi kanjalo uNkulunkulu ngathi ake ngihambe ngiyobakhuza kanjalo umzali nabagcoshi abadala bathi khona bayeke laba bantu kodwa ithi uNkulunkulu yafika ingilosi yami uba mangabe ngiyathandaza ithi ngihamba ngiyathandaza kuJehova uNkulunkulu kanye ngosaJehova uNkulunkulu kuba kanjalo mayiqothe lento ithi uNkulunkulu inqinisile Jehova uNkulunkulu ufakazi ngithi mangiphuma kanjalo ngathola bangasekho sebambe bonke qinisa umthandazo msalwane nasi isimo abantu baJehova uNkulunkulu nasi isimo kanjalo sibhekane naso nasi isimo kanjalo siyaqetha kanjalo isifo lesi kanjalo bayaphela abafowethu eswene bayaphela otatwethu eswene bayaphela kanjalo abantu baNkulunkulu abaqabileyo bayaphela bangacabanga bayaphela besilisa bayaphela besifazana bangaphela kanjalo sikhona mina nawe bangaphela kanjalo sikhona mina nawe siningasamandla ukuthandaza abantu baNkulunkulu masikuzeni ngoba umthandazo uyakhuza umthandazo bangcwele baNkulunkulu Jesu Kristu akhuza ngomthandazo baba mawuvuma susa lesi sitsha bangcwele baNkulunkulu ekhuza ngomthandazo ukuthi obathetha kubo kanjalo ungathi bangana lokuphonsa itshe kanjalo waguqa wakhuleka kanjalo ethi baba uma uvuma susa lesi sitsha kepha ngabe ukuthanda kwami kube wakho kanjalo abantu baNkulunkulu nathi asisho kuba kanjalo ehamba kube ukuthanda kwethu kodwa sithi makube intando kaJehova uNkulunkulu kodwa asiswele Jehova uNkulunkulu asiswele Jehova uNkulunkulu ethumele ingilosi ukuphilisa lo ngilosi sethuze nathi nina abasana bebandla likaMoya Ngcwele niyakwazi lokho engikushoyo
nofakazi kwalokho kanjalo esishumela ngakho mangithi le ngilosi yokuphelisa isathusa nathi abantu baNkulunkulu ngoba siyazi ukubona legama elithi noRifael noma lithi Rafael lisho ukuthi uNkulunkulu uyelapha uNkulunkulu hiyo le ngilosi basalwane masingakhoza kuba hiyo le ngilosi eyakhuluma nomfundo hiyo le ngilosi eyamkhipha uTobias kanjalo abantu baNkulunkulu yamkhipha uTobias abantu bachova uNkulunkulu hiyo le ngilosi kanjalo enkosini moya kule ndodakazi bekade igana kodwa abakhonyana bethu lomhlabeni hiyo le ngilosi kanjalo bantu baNkulunkulu yathabatha ubukhopho benhlanzi eyathabatha isibindi esenhlanzi hiyo le ngilosi kanjalo enkosini timone ebekade likhulumesa indodakazi yenkosi labaleki timone hiyo le ngilosi eyapholisa isilonda esika-Abrahama abantu bachova uNkulunkulu joba uNkulunkulu ekhuluma no-Abrahama ethi Abrahama engibeka kuwena manje isivumelwano sokusoka enyameni yakho kanjalo lazisoka ikhekhe selilithala kanjalo lezenhlungu sapholiswa yiyo le ngilosi ingilosi yamabanga amade ingilosi yabantu abasha ingilosi ephethe zokwelapha asibizeni le ngilosi ngoba ingangethile le ngilosi ibize endlini yakho ibize ekhumbini lakho ibize ingilosi yakho ibize ingilosi ebanda ithi wosa noRifael noma ngekhona kanjalo ethempelini noma ngekho emhlane nomkhulu kodwa wosa khona lapha ezweni lakithi baphilisa nabo abakhulu nabancane nasi ibalo siyakhuphuka ibalo suku nasuku ibalo siyakhuphuka manje kanjalo abantu baNkulunkulu nantu uphumo lumile uphumo olukamqalisi elumile uphumo olungcebo kanjalo abantu baNkulunkulu lungamanga ngobubi kodwa lumiswe ukuhlonipha ngoba leli bandla liyahlonipha liyahambisana futhi nemithetho yababusi abasashwele bangcwele baNkulunkulu abaqotshwa kanjalo emzinkozo belikhulekisa amakhaya belibeka emgqweni belibeka emawareni alishumi nambili balikhulekele baningayeki ukuthandaza nangu uJesu uyathandaza umqalisi wathandaza inceku yakhuleka esulwini yakhuleka inceku uNkulunkulu yakhuleka nabekhuleka nabekhuleka wena mkhulu nawe mncane khuleka muntu waNkulunkulu nalithuba manje lokuthandaza zonke izinto ziyama osanancinesi kanjalo osanasizathu sokuba ngiyafuna emsebenzini emsebenzini ivaliwe iy'kolo zivaliwe kodwa umthandazo awuvalwa abantu baNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu sisha lapho kanjalo kuthiwa kwabonakala kuye ingilosi yasezulwini imqinisa esekuhluphekeni okukhulu ukuhlupheka waqinisa ukukhuleka kanjalo ukuthuluka kwakhe abantu baNkulunkulu wanjengamatonsi ekasi ehlela phansi emhlabathini kanjalo bangcwele baNkulunkulu sesuke kanjalo ekukhulekeni kanjalo wesa kubafundi bakhe wabafumana belele wakudabuka wathi kubo nilaleleni na fukani nikhuleke maningalali makhanani nilaleleni makhanani fukani nalisho lenidinga basalwane bakamoya nalisho lenidinga nangakhuba moya lenidinga nilaleleni basalwane fukani basalwane fukani thandaze ningalali basalwane fukani basalwane maningalali akusona isikhathi esangubo lesi isikhathi lesi sesiguqa isikhathi lesi sokuqinisa amahora alishumi nambili egameni likaJesu Kristu abantu bachanga uNkulunkulu ubuso lobuza uJesu
enganjalo laleleni na fukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni enganjalo esakhuluma enganjalo kwafika abantu naye oJuda enganjalo ehamba phambi kwabo wasondela kuJesu emanga bangcwele baNkulunkulu ungakhathali noma ngabe ungakhulunywa enganjalo inkulumo ehlosweni enganjalo bantu baJehova njengoba sizwile enganjalo umoya ongcwele uqinisa phakathi kwethu kuyo le ndumezulu eka-2020 bantu baJehova uNkulunkulu ekhuluma ngalabo abayisithupha enganjalo uyabazi nami ngiyabazi ngeke ngigcine ukubona enganjalo bantu baNkulunkulu enganjalo noJesu naye kanjalo kuthiwa wafika uJuda wamanga ukekhona ukumanga kodwa ukwanga kokunikela nalabo abayisithupha enganjalo siyabazi thina abebandla elikamoya oyingcwele ukuba inkosi yabo enganjalo kuyini bantu baJehova uNkulunkulu masiqinene abaqotshwa banathi bantu baJehova malunga kaNkulunkulu emabandleni onke emaseketheni onke nizinsinga nina indlamaswe engahambi enganjalo esibhalansangane enganjalo ukuthi inkonzo kaJehova abakhonzi baNkulunkulu mabephuma bebuyele emaseketheni enganjalo bayithola kanjalo ukuba nibambile baqoqene abasalwane enganjalo inkonzo manje sethuthukile akhona ama-WhatsApp akhona ama-Facebook khumanani nabasalwane enganjalo ikhalenda yenkonzo yephambili hlelani umenane hlelani batshelene abasalwane ukuba isemnyango imenane mabahlele bale ngomumo ngoba siyazi ukuba lokho kuyadlula akulona iphakade kuyadlula uJehova uNkulunkulu wabaholi uyosinikeza amandla okuthandaza uyobapha nababusi abeshe enganjalo isu lokufumana ikhambi ukuze enganjalo lolu bhebhetheko elufike ekupheleni bantu baJehova uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu siyathandaza-ke ematsheni kanjalo ngencwadi eyesambulo kanjalo isibhozo kolokuqala nalaphona muntu la uPawulo esikhombisa kanjalo kwathi du ezulwini kungathi ngcenye yehora kwabona isifilosi esisikhombisa kanjalo zimi phambi kaNkulunkulu zathiwa amatilonga esikhombisa enwenye kanjalo ingilosi esa yema ngasilatini kanjalo nesitsha sempepho segolide yaphuwa maya kanjalo impepho eningi ukuba inikele kanye nemikhuleko yabangcwele bonke phezu kwelati legolide kanjalo elingaphambi kwesitalo sobukhosi kwathi umusi wempepho wakhuphuka kanjalo waya kanye nemikhuleko yabangcwele kanjalo phambi kaNkulunkulu vela esandleni sengilosi sesakhuphula-ke manje umthandazo wethu phambi kwengilosi kanjalo bantu baJehova uNkulunkulu esiguqeke bese siyakhuleka khona lapho emakhaya esikhona Jehova uNkulunkulu wabaholi ebusweni bakho siphambi kwakho Jehova sinxusa kuwena Jehova ngabona ngamehlo enyama kodwa imisebenzi yakho isobala ayifihleke awufihlela lutho uyakwazi inkosi yami esikudingayo singacela kuwena eyatshala Jehova sicela kuwena manje uba usipho umusa nanguhulumeni udidekile nkosi yami bayafisa amakhambi nkosi yami nazi insuku ezingama-20 kuthiwa makuhlabeni emakhaya njengengxenye kufuna lelo khambi ukuba lesi sifo singabhebhetheki kanjalo Jehova uNkulunkulu wasembosalo wena wathi uma ningifuna niyongifumana celani niyokuphiwa funani niyofumana qoqothele niyovulelwa sicela ngawo umthandazo sifuna ngawo umthandazo sinqongotha ngawo umthandazo sivulele nkosi yami sivulele baba usiphe ikhambi ulalele umthandazo wenze zevangeli kanye nezifo zakho amagumbi amane omhlaba siyakhuleka Jehova kuba iba nomusa phezu kwezwe lakho noma ngabe yithi
Nkosi yami esemhlabeni esenzile Nkosi yami into enza ukuba ucunuka njengoba waliqeda iSodoma neGomora abantu bethu uNkulunkulu abeka mthwalo umuntu abe futhi amqede kodwa wena Jehova ube futhi ube nomusa iba nomusa phezu kwekhanda kwamakhanda abantu bakho abanophala abanophala lonke amagumbi abanomhlaba nasi inkolo evaliwe Nkosi engcwele Jehova nceke yakho yathi masifunde sigogode nasi inkolo evaliwe ngenxa lesisifo awusenzele umusa lalela Jehova imithandazo yethu sikhuleka ngemihla yonke Nkosi yami sicela leyo ngilosi ube bekhona ibe nathi egameni lakho namandla elikayise nelendodana nelikaMoya Ngcwele kuze bephakathi amen. Baba wethu wasezulwini malihlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usipho ukudla kwethu sithelela amacala wethu njengoba nathi siwathethelela abanamacala kithini ungasisongweni kodwa silisokube ngoba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakathi amen. Bonga uduma hlanhla amandla obukhosi madlela nakule hundu uJesu Kristu umsindisi wengcwele kuze kube phakathi amen. Yebo-ke bangcwele bakaNkulunkulu njengokulotshiwe encwadini kaLuka 24 isifundo sama-30 anesithupha abafundi benkosi besakhuluma ngezindaba ezimbili zokufa nokuvuka kwenkosi bayithukisa ingene phakathi kwabo babengelela ngesisha isibengelelo yavuka naso kwabafileyo bangcwele bakaNkulunkulu ngiyayilingisa inkosi yami ngibengelela ingilosi enkulu yaqala ibandla elikaMoya oyingcwele oyihlembo zami ngibingelele kanjalo abakhonzi bakaNkulunkulu khonzikazi ifundikazi ibandla lonke abakhulu nabancane kanjalo bangcwele bakaNkulunkulu nabo bonke ababukelayo sithulisa ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu bantu bakaNkulunkulu uPaul umpostoli olobencwadi yabaseKorinta kanjalo uthi shoneni ngathi basisekhonzi kaKristu nabo semfihlakalo uthi kodwa kubhekiwa umboniso wemfihlakalo ofumaniseke ngumuntu okhulekile phambi kwabantu aphila nawe emhlabeni ngikhulekile phambi kwenu bangcwele bakaNkulunkulu ngikhulekile ibanga lami kanjalo kuba mase kufika ibanga lami nami ngifumanise kuyena okhulekile naphambi kaJehova uNkulunkulu nezilo zakhe nabaholi bantu bakaNkulunkulu haleluya yebo-ke kanjalo ngaphandle ke ukubamba isikhathi kanjalo bantu bakaNkulunkulu sibukene washi lapho ngicela uzongifundela athinta kafushane bangcwele bakaNkulunkulu kanjalo ngothinta kafushane laphana incwadi kaFilipi kanjalo 4 kulesibili kanjalo 4 kulesibili uFilipi 4 kulesibili bantu bakaNkulunkulu sithi qaphu kanjalo bantu baba kaJehova uNkulunkulu siyazi kuba uma inkonzo iba yinde kanjalo bangcwele bakaNkulunkulu nani indleko ziye zithi kunithinta kancane lapho kumadatha kodwa ke siyozama ukufushanisa ukuze nani ningalimali bangcwele bakaNkulunkulu yebo masuyitholile mfowethu ithinte uPhilip 4 verse 2 Philip 4 kwelesibili ngiyancenga uOdia ngiyancenga noSitike ukuba babe nokuqonda kanye enkosini yebo ngiyanxusa nawe oyisisebenzi kanye nami isiminya yebo ubasize laba abesifazane yebo ababambisisa nami evangelini yebo kanye noClemente nabanye abayisisebenzi nami amagama abo asencwadini yokuphila yebo amagama abo asencwadini yokuphila abantu bakaNkulunkulu masingakhohlwa ke bangcwele bakaNkulunkulu kuba yona into esifunayo leyo ukuba ekuphileni kwakho konke amagama ethu mawatholakale asencwadini yokuphila abantu bakaNkulunkulu ngakho ke siyaluleka sindwe amazwi ukuba nathi bangcwele bakaNkulunkulu masingatholakali senza ubudedengu kanjalo abantu bakaNkulunkulu
sithabatha izindlela ezingenasidingo kanjalo sithwalisa uhulumeni wethu ubunzima kanjalo abanye bahambe bayophuza kanjalo endleleni lapho kuthiwa sikhuzwa khona ukuba singatholakali khona abanye kanjalo baphuma baye khona lapho bathwalisa uhulumeni wethu ubunzima thina-ke abakwamoya sifundisekile thina-ke abakwamoya sinomqalisi wethu sinenceku yethu abagcotshwa basekhona bambisanane-ke kanjalo nohulumeni niziphathe kahle nihlale emakhaya nigeze izandla abantu baNkulunkulu njengentshumayelo kanjalo yabo ababusi bezwe kanjalo nibe nenhlanzeko thina sivele singabantu benhlanzeko thina nesisekelo sethu vele sikhomba lapha kuIsaya kodwa owafika kithina wafika umqalisi wasikhipha kuso isisekelo wasifaka enhlanzekweni ngakho-ke abantu baNkulunkulu inhlanzeko into yethu thina bakamoya siyahlamba izandla ngaphambi kokuba sidle sihlamba izandla masiphuma lapha kulendlu ehloniphekile ngasese kanjalo kube khona lama social kanjalo abantu baNkulunkulu distances ofana babe khona abantu baNkulunkulu senze ngakho konke mawuthimula noma ukhwehlela uyazi bafanele usebenzise indololwane lento ingabhebhetheki abantu baNkulunkulu kodwa masizame ukuba sithi sithandaza siqinisa umthandazweni kodwa sibe nathi kanjalo sigcina lemithetho ukuze ingasabalali lento abantu baNkulunkulu ngegama likaJesu yebo gijima nayo 3 thokozani enkosini njalo njalo yebo ngiyabuya ngithi thokozani bantu bangcwele baNkulunkulu ngoba nathi sinani kanjalo manithokozile nabagcotshwa bayathokoza kanjalo bantu baNkulunkulu maniphila nabagcotshwa bayaphila ngoba siqhumeke nina nani niqhumeke thina sonke siyathingana bangcwele baNkulunkulu haleluya yebo thinta lapho mfowethu khona lapho ku4 verse 4 khona lapho kuFilipi 4 verse 4 4 yeah Philip 4 verse 4 yeah thokozani enkosini njalo njalo yebo ngibuya ngithi thokozani yeah ukulunga kwenu akwaziwe abantu bonke ukulunga kwenu bangcwele baNkulunkulu makhelana kahamba isona isikhathi manje okufanele ukulunga kwenu kwaziwe ukulunga kanjalo ngokwenza okuhle ukulunga kanjalo ngokulekelela ukulunga ngokungayeki ukuthandaza ukulunga ngokuhlala emizini yethu sikhonza uJehova uNkulunkulu thina nemizi yethu yeah inkosi iseduze uJehova uNkulunkulu useduze nathi masenze njalo yeah 4 6 ningakhathazeki ngalutho kepha ezintweni zonke ukucela kwenu akwaziwe uJehova ukucela kwenu makwaziwe uJehova uNkulunkulu sicelani na sicela ukuba uJehova uNkulunkulu asenzele umusa ngoba nasi sifo nangu umbulalazi ungenisile emizini yethu ungenisile ezikolweni zabantwana bethu ungenisile kanjalo ubulala ngisho nabalapho odokotela uqobo lwabo ukucela kwethu makwazi uJehova uNkulunkulu manje kanjalo bangcwele baNkulunkulu ukuthi siyacela Jehova sicela ukuba ube nomusa kithina sicela ukuba kanjalo ulaka lwakho malungavuthi kanjalo ithina bakamoya esingakhuza noma ngathiwa ulaka lukaJehova kodwa bakamoya kanjalo ngenxa ukuthandaza kwabaselwa ithina kanjalo singakhuza ukuba Jehova uNkulunkulu lalela njengo-Abraham owabuza kanjalo uma ezihamba iy'ngilosi yokubhubhisa kanjalo bantu baNkulunkulu kanjalo ethi u-Abraham uma kungama-50 uzobaqeda bonke na uthi uJehova kuyoba nomusa uthi u-Abraham uma ngaba 40 kanjalo amane uyobaqeda na abasogomana na uthi uJehova uNkulunkulu kuyoba nomusa uthi kanjalo uma kwa-30 uthi uJehova kuyoba nomusa saze sethi isibalo safika 10 uthi uJehova uNkulunkulu uma bekhona abayi10 abenza ukulunga kulelo zwe laseSodoma neGomora ngiyoba nomusa kodwa nalabo abayi10 batholakala kwazi ngoba abayisihlanu kanjalo uJehova uNkulunkulu ethi kanjalo ngiyoba nomusa cela umusa kuJehova uNkulunkulu ngoba thina siyazi bantu baNkulunkulu niyakwazi bazali baNkulunkulu siphuma kanjalo uvumo lovumo siphuma kuvumo lovumo
Niyalwazi ke nina abebandela kaMoya Ngcwele ukuthi mangikhuluma ngovumo lovumo ngikhuluma ngani. Sesithintithila thina bangcwele baNkulunkulu sayithintitha safika emhlanganweni sakhonza kodwa sibe sithintithile. Noma ngabe yizwe uNkulunkulu angalibhubhisi ngoba kuyabonakala kanjalo kwamanye amazwe e-America kuba lo 100,000 nangaphezulu abafa ngosuku 800 nangaphezulu. Ujehova uNkulunkulu ukuthi makabe nomusa kithina bangcwele baNkulunkulu. Haleluya. Yebo thinta lapho Jeremiah 4 kanjalo kulesibhozo bese siyakhuleka bangcwele baNkulunkulu kanjalo siphuleke kanjalo Jeremiah 4 kanjalo verse 8. Jeremiah 4 kulesibhozo. Ngalokhu fakani indwangu yamasaka. Ngalokhu fakani indwangu yamasaka. Nikhale nibubule ngoba ulaka olukhulu lukaJehova lungabuyi. Moya Ngcwele baphinde baphephe Nkosi yami kube kuhle. Sesibabone maseketheni Jehova uNkulunkulu engcwele. Malwehle Jehova loluphephethengo lesifo Nkosi yami. Makubonakala umehluko Jehova uNkulunkulu wami lapha Jehova thumela ingilosi zakho. Sifike emhlabeni sinyathele njengabantu Nkosi yami Jehova. Silapha uNkulunkulu siletha amakhambi Nkosi engcwele Jehova. Kuphele konke Jehova kufe sikubonayo uNkulunkulu engcwele. Egameni lakho namandla elikayise elendodana elikaMoya Ngcwele kuze kwephakade. Amen. Bonke udumo nhlanhla amandla ubukhosi nokule kundlu uJesu Kristu umsindisi wengcwele kuze kwephakade. Amen.